Domi, mabali namin. Ay, nep-nep manan. Aduman ti agsin na ay anagmulan ka. Tama balin, amalayusan. Ken mayano dan dagiti mulad ah. Dagitay met agipupupok no agtartaraken iti ikan kas kadalamas. Malmusmetten dagiti tarakendan. Nasayaat laeng maalaw da ti dadduno. Imbagla pagraranutan dagiti aggagayaw. Ta dawat ti pagtinagan dagiti malmes nga ikan imbes alakaw. Lugi negosyo, bannog, asaw. Ay, awanay. Mayanod aminan adi mangan ano, akas ko na dagiti taga Ilocos Norte. Ay, anong siyak, aman murat. Medyo nagasatak ah. Ta saan nga apektaran ti layos wenno bagyo ti panggedak. Agsurat aklat ta uray agbagbagyaw. Uray aglaylayos dita. Basta saan a mailayos to'y balay. Mayatlat ta. Ayos lat ta tapukays. Ay, angamnay. Saan sa nga agsurat iti istorya ti masangok ita ah. Baka yap-yap ti sanang sang ti bayakabak. Ay. Ayawanan. Kasi kayo met na kayo anatang. Aglaylay kayon. Ay, kasano aya. Nalnakdan kapot na paot at tudok. Sanlay, nakakita mo ulam anateng. Tinadadal, bakit? Oh, nagkapo ka mo dito likod ti kusina. Ay, kumusta gayam nagitay mulak ka pari ayayan? Narba, di nagkalat katanda. Ngam sana dagijay pariya ti sayang klaunay. Anya nga raud. Napugi po, dagijay nagadwa bunga ti langkam. Anya? Nakaay-ayat dagijay abunga ti langka. Tayin bidbidyong pay, ngaimpos-pos ti iti-ipbay. Un nga raud. Ngamit da. Nayaplagdan iti sirok ti pinoon ti langka. Ay, susayang pay. Narigregdan asaan pa'y amabalin a paluuman. Sana masayang dagita no ammo ti tao ti mangilala. Ay, kasano pa'y nga ilalaan. Sayang at talaga dagita. Ngam sana masayang no ammo ti tao ngilalaan. Mabalin na lutun dagita si daeng. Ay, na niya. Agam natangken ti bukeldan. Awan problema dita. Padasem man nga ayaban dagitay kukumaray kas kada kaaruba na laing nga girimigo iti masida. Dita makitam ti bagbaga. Alaman, yayab ko kadakwada dagita alang ka. Makitam bakit? Pati lalakay. Ay, anon da ka dagita kat saanan ang mabalin adendengay. Tanatangken dagiti bukeldan. Mabalin pa'y dagita, anusan dalang ibukilan. May lasat da pa'y ti manuapan nangan dita. Unan niya. Di imbes abay amlatan dita malungsod, makaparagsak ka pa iti karuba. Ay, una nga raud. Ay, Ay na, thank you, Nana Suping. Ah, Kamaudyanan na.
Makasida ak matlaangan iti nabayag nga arapaapak aginitaan alangka. Ah, Impaglakit din ta nagtudo iti nabayagan niya. At narigrag dagitoy. Yay. anya. Ay, agnap-nap kumaman ang tapno. Marigrag pa'y dagita na batay. Ni, Nay, ay, Torya. Ay, aban naktumanan nga umay agpitot na supeng. Paborito ka talaga ti ginitaan anaganos abunga ti langka. Ay, ay, kastaon iti suron ni nanang mo kinitorya awakirat. Ay, Nay, apay ang masuron. Imbis an naragsakan, tasan ang nasayang dagiti naragrag, adi pa'y mabalin nga ipalom alang ka. kasano aya, kit idaw-dawat na kit din nga gnep-nep kumamanain, tapno marigreg pa dagiti nabati abunga. Ah, Ha? ya. Ay, mangirurumon mo't gayam, tatang. Ngem amu tayo meten na wakirat ni Torya. Awan sereg tingiwat na. Ket di na pampanunutan ti bagbagana. Ada nga rod surok kurang na. Ah, ay, uwan na niya. Miso ako na. Agyaman latan at naparagsak na ni Torya. Akas kadagi duma na paraburan kadagi naregreg alangga. Hay, hay. Yaske. Salbag ni ayat. Napintas ti mailungalong ita a proyekto ti barangay. Adda maangay a competition iti backyard gardening. Kasla survival gardening matlang. Wain, kat amin nakabaranggayan, mabalinda tim makipagpartisipar. Wen, ket number 1 ditan ni katugangak asupeng kagawad. Ay lakit di nagagit nga agmulmula ni Manang Sofia. Sigud kit di nga da garden na. Saan pa'y anay lungalong daytoy apo contest, ngam nakasaganan dagiti imula na. Oh, Wen, kagawad. Adon ti patubo na anaduma-duma anateng. Nandani nagmula. Ala, nagadugaya man timula yun, Nana Sofing. Makapaapal kayo. ay, wan. Agmula kayo mat ngaminin Adanto pa'y pakuntis iti barangayan. Wan ka no nga rod. Nung adda mulam, adda apitam kung nada sa itay. Wan anya. Oh. Ngam no sadot ka, awan apitag. Hata kayo mat anagagat kan saan anaimot, Nana. Nabiit la ti agdawatan niya. Ay talaga ang nagbiit ti agdawat. Nga medyo narigat mat, nga ilamang tibain, saan aya. Bain? Kasano ngay na awan mattibain? Ah, Nungay awanan bain matjay agdawat. Di, Ah. awan mailamang abain no kwan. ay, unan niya. Problema, anday tay pagdawatan na. No kasta nga awanan bain, di agdaw-dawat. Ison, ti mabain. Talaga nga impursigi man gayam ti backyard garden nyo na, nanang. Wan, kat no saan nakagbidot, siyak ti kaunaan na nakarugay. Una, tawan pa'y ti plano apakuntes kat adon ti garden nyo. Oray no awan pa kuntes, at dalat ta ti garden ko. Tadyak isarsardeng dagmulmula. Nay, naglalang to dagiti kamuti yaw. Ay, dagita ti kaunaan na mabalin na pakairanudan. Ogot ti kamote, ilambong la dagita. Basta anda patis kan kamatis, wano bagoong kan kalamansi, kumporme ka dagita, agbiag kamin kan tatangyaw. Una ya. Kasta ti simpli apa nagbiag. Sa adanas kan, ti kaadalat na ti kwarta nga igatang iti sidaan, no may isa parlakit iti agsukay iti daga. Sa may isa, saan mo't anas kan nga da umaw no talon ka, tapno dama ko na pagmulaan iti natang. Una ya.
Kas dito'y likod ti balayaw. Saan mo't analawa? Angam na danda ni kompleto ti makita dito yan. Ayun basta man nga men, dahi tayong paskil ko dita alad. Ha? Dapay gayam nakapaskil dita. Wan, Uy, pakbat garden. kituan. Kita amutan no niya dagita nakaunga rin anay mula dita. Uy, adda tarong adandanin agbunga. Oh. Pariya. Ukramot dita abanda. Adamat nakaungar ditan asita wenno utong. Makita. Agkakalaukan dagitan anatang para pakbat. O di, pakbat corner dito. Adda kurang na nanang. Anya pati kurang na. Awan mo't na mula akarabasa dito. Na, saan mo makita? Ayan na nga'y. Ay, hindi taman na kumalkalat-katan dita alad. Aywan. Nakita mo. Basta nagagat ti tao kunak manen, awan masayang nga oras, at dalat ta pagapitan. Karaman, dagiti karuba, mairanod tumanditan. Mayata, may ramraman na kiti kaaruba. Kapilitan Taadamot dagitay umay nga agkuna. Ala, nagpipintas. Sayang, saandan sa akay kayat. Kunada, inton kwan, agpurpuros da gaya mga kadagiti ibagbagada anak kay ayat. Ayan yan tupay nga iti makunak. Wanan niya. Iso dagijayan nagitay nalaeng nga agilemang. Anya mo ti lemeng da. Katsang kakitan tong arudon ti pinagpurpuros da. Dagitay nalaeng nga agilemang itibain ti kunak nanang. Ay, dagitay awanan baen. Ay, pakawanan na ka po. Anya nga, Chief Domeng. Napasaryo ka din ti arubayan dagiti kabaranggayan? Manmanupay la dagiti nang rugi ti backyard garden da. Dagitay la sigud mo't anagagat ti makita pa ilang anakarugay. Amangan no isudan to lang manan ti makita ang nakalista ditoy. Kapilitan na, no kasta. Anya nga tati pamayan tap no maallo ka dagiti kabaranggayan na makipagpartisipar ka dagiti activity iti barangay. Da kayo man. At doon sa mat emergency meeting yo inton malam. Wen, at dama nga yung meeting, kat dayta ti agenda. Da kayo Tada kayo mat ti committee iti dayta. Da kayo ti ad-adamang panunot iti strategy. Wen nga rod, awan unay amok iti panagmulmula. Ang sakit din tinaito ka iti dayta yung committee. Di adalan nyo matan no kasano ti agimula. Nay, wana ya. Kasken katugangak asupeng. Nagpintas di backyard garden nan. Ay ka naimbag kinimanang suping ata sigudan ngagmulmula. Kasi ti kinunana iden. At da kanu panawan dagiti daddu mga agmulmula itinuan niya lalitan amasetas. Agbalbali na nakasamsamag ti arubayan dan kadagiti nagduduma a koleksyon da. Angam dagiti matla kanu mulagad dati mapmap na kamang buybuya kadagiti masetas da. Ay sus, pasal sa lipek di ati daduma. Wan. Gusto jay kinuna ni nanang supeng. E dinto tano natnateng kano ti ad-ad ngay mula. Para iti salon at tayo dagita. Tanatal-talged nga ipaunag no saan tayo laki ding agaramat iti pestisidyo. Ay, makainot tayo pa ya iti budget. Un nga raw. Ket dayta ti kang runana panggap ti ilunglungalong tayo apakontes. Ag house to house visit tayo kanumad. Kuna ni chairman. Won. Into na Sabado ket dayta. Maamuan tayo to no asino dagiti interesado ang makipagpartisipar. Ay kuun mailistan to dagiti nakarugin. Angam nay. Saan pa ya plansado no sagmamano ti premyo? No dakkel ti premyo, amangan no ado ti aginteres. Oo na. Iso amay sa dayta kadagiti agenda iti meeting inton malam.
Uray bakit akaon, makikunti sakmat. At dagar din kon, ti talikod ti balay may. Oh, makita yaw. Uray ti daytan nga edad mo, ket mesapar mo pa ilang tiag mo la. San pala nga umdas ti store mo, ha, pagka kumikumam. Ay, sus! Exercise, ti panagmulmula ko na yun sa. Uray awan makikaaruba akasarsaritak. Ada makasaritak di talikod, ti balay ko. Sino mo ti kasaritam di talikod ti balay mo? Nagijay mulak Ah, Ne, ay, so, dagay ka nung hula. kaya. Anya ngay katawa kayo. Ay, siyempre mat kasaritak dagijay mulak, tapno baragsakan damat. Ikantay ida iti importansya. Tano, no pansin tayo kadakwada. Agkuritag damat at masugnod da. Mayat Amoyo. Pinarswa ni Apo Diyos dagiti mula nga addaan metlaeng iti panunot. Isu na laeng ta nalabit nga isu da metlaeng ti makapagkikinaawatan. Ngumno da tayo nagmula ket mamati tayo iti dayta ket kasarita tayo met dagiti inmula tayo. Uray kitaan nyo. Nadaras da adumakkel ken agbunga danto iti adaw. Ngata. Ay sus! Padasin niyo ti imbagak. Mamati kayo metlakanyak. Oh, da kayo aparya. Agsabong ken agbunga kayo ti adua. Ket diyo itulok adagiti peste nga insekto ti mayranod amang sisip iti paityaw. Nay, nagsayaat kayon da kayo ataraw. Uray limlima kapuon kayo lang nga inmulak ket ansala ang apara kanyak dagita iparaburyo abugayaw. At tansapay para ka dagitay biyang dalat agdaw-dawat. Ay alakit, thank you iti kada kayo. Nay, uray matgayam da kayo nga okra. Nagpipintas dagita sabog yaw. Ay, agbunga kayo mat iti adawan. Inasak ka, umayak man. Ay, sikamot gayam ti ikang. Umay ka dito. Uy, nagpintas kat ganda ti likod ti balayon, ina. Nagadot mo layaw. Ay, huwag. Kasasaok nga rod ita. Ay, ano yan? Huwag. Agbalin agayem ko dagito imulak. Ngamnay, di mo ibaga nga agkabawa kaunti kang. Ha? Ay, sa anak nga agkabaw. Di yung ibaga pagkakabawak dagito imulak Ay, sayang. Sa anak nga nakisali ti pakontes. Umapapalaklangan ka na kayo, Ay, maditi sa doot. Pakay babain ang data. Ha? Saan ka kadi amabain? Dumawdawat tulatan kadagiti nagagat nagmula. Imbag kanayon mat nga adakwartam kat gumatang kantaw. Awan Dagiti ito ko nam agumatangan ti mabain nga aglakaw. Ay, agbalin kan tumuten nga awanan bae. Anya? Hala, san tayo nabaybayagan nga ibaga? No asino dagdi na nga ba kiti pakuntis tayo dito barangay nagbugsutan. Talaga nagasat da. Kita moyo ka din no asino ti first prize. Asino, Chairman? Awan sa bale no sana ni kakasaka. Ti kabakitan dito barangay nagbugsutan. Inasak ka. Umay kayo dito isango, tay bagaman ti sekreto yon. No, apay akinabalan nyo pay lang tinakikontes. Unman nga kayo. Sa gayam ti bida.
Tapno, ibagak ka da kayo. Nasa lagi sa gaklata. Ta exercise ko ti kaadalata ti aramidag. Ay, kaskan di supeng. Ay, Sumarsaro no kanyak akabakitan dito barangay daitan. Ay, umay ka man, supeng. Ay dahay, agpaiso na ta kinudam kakasaka. Ti kadalat ta ti aramidan, ket isot sekreto ti panagpaot ti biyag. Bumakit tayo amatay na ya, kaka. Ay, iwan. Umakit tayo amatay no saan tayo nga agsadsadaw. Ay, wine. Ay. Bumakit da amatay? Ay, natagtaga-inap kumutan ti plano apakuntis iti barangay. Mayata, bumakit ka no amatay da inasak ka kananang supeng? Domi, mabalin namin. Agtuglepak manen. Ang jakpay lang na irugit istorya asuratag. Mayat ay aramida kiti istorya di na tagtaga-inop ko. Maipapan iti daydi amat timot. Natay. Ket napagsubli ka no. Tada sapsapulan na edi si bibiyag. Adi na nasapulan aging kaanatay. Ad na nga tamot kas jay. Ay, makaturturog ak manan. Sa balin tuman nga ta tagtaga-inop, anti matagtaga-inop ko. Mayat matkit day. Makaalak iti ID asurata kadagati matagtaga-inop ko. Ay, madi at talagan. Yakon malapdana. Iturog ko man laangan. Ayan kon. Saan samat nga ta iti lubong dituyan? Saan agagangay ti makita iti aglawlaw? Ado ti makita ka tao. Ngam, saan nga agdisdiso ti dapanda? Ay, uray siyak. Agtatapawak. Ay, natay ka din dagita kararwada? Ken uray siyak. Nataya kon. Ket may sa akon akararwa. Ngam, anyat impatay ko ngay. Adda masabat ko. Akas taon ay tikin-nikin nina. Sapay, ado ti sinusuon na. Nay, baklan sa dayta. Ay, Chief Doming, imbag na tayo kamatan kat nakita ka dito ay tulungan nakman. Kikoy bakla. Ay, si kamat gayam.
Anya day ta nagadong awit yo. Ay, kikay ko na. Sana kikoy. Ah, Ay, salpag dagi dyan nagipaw-paw. It ka dagitoy. Jakmat masarakan dagiti pinawitan ta. anya. Naimbag kan amaturog ko ta pinagsubli ka nun ni Apo San Pedro. Ang siya, ay na. Imbaga ni Apo San Pedro asa pulog dagiti napawitan nga akin kuko kadagitoy. Anya. Salbag kiti. Inawawat kong tumot nga minta giti apaw. Anya. Ay, anya nga min agapo. Tadakit din agipaw-paw eh. Ala na doming, tulungan na ka mangibirok ka dagito apaw. Ay, sos. Madigayam ti agpaw-paw it kadagiti natay. Ta saan ang makadanon kadagiti napawitan? Ay, apa yan? Ayan kong. Nakalaglagan ti bagik. Sanak mat gayam agdisdiso iti daga. Ay, daga ka dito. Ay, saan adaga? Sana nagbugsutan to'y ayang kaw. Ay, Gusteng! Rusa! Dubeng! Ayan yaw! Sumungbat kayo mat ano, ada kayo di takaduan ti tao. Ay, tao kunak. Natay kami kaya ba? Iso asaan na tao na kita makitkitak dito. Pasig kami akararwamin nan. Yaman niya ngay alugar dito. Langit ka din. Ay, agsawaraklat ta. Ang mga naadalaang dito na Gusteng. Ay, Gusteng! Rusa! Dumeng! Ayan yun! Nakararwa! Ayan yun! Ay, apay gay. Nayaw-awa na ka de. Sabali ka de, tinakaiturungak. Inyaw-awan na ka di tay ulap pa sinursurot ka. Na, ada masabat ko a babae. Nakabado tinagayan apuraw. Ay, agdamagak man dita. Bareng amuna, da Gusteng, uno nakita nakat nga taida. Kat ibagana no sa dinot nagturungan da. Ay, Anghel samot gayam da itata ni adda payak na. Apo Anghel, nakitam ka di da Gusteng, Rosa kendumeng. Ay, di naksamot nangag. Ay, Apo Anghel! Apo Anghel! Ay, nakaadayon. Kaya ni Chairman Gustilo kayab ka? Ikuli pagpag, ama? Exactly, Miss Ganda. Si Kangay, anyat nagan mo. Siyak ni Angelita. Naimbag ta naisum kayo. Saan kayo akas kadagiti kaagluan a kinasarita? Akasla kaguratan ti lubong. Ay, Wayne. Ay, wuna. Nang runa no kas kingkay ti kapudaw, ken kinapintas ti kasangsangok. Ay, nawaw. Awang gayam. Anyat na pasamag, takasla saan mo't adagatoy ayan main. Ada kayon dito yung waiting place, dagiti kararwa. Kararwa. Talaga gayam anatay kamen. Wen, ngam ado kada kayo ti pagduadaan pailat panakastrap ti kararwayo, ti ruangan ti langit. Anya, akat siyak ngay Miss Angelita, anyat makunam. Makastre kak nga tani jay langit. Nanay, apay adi kag sao, matmatan nakmatlatan. Pagduadoan ti auram. Anya ti kahit masawan,
Kasayaatan sa no, isublida ka pailan, ijay naggapwang alugan. Ah, Isublida ka, ijay nagbuksutan. anya. Ay manjak. Nagbugsuta ko, adyak na puutan. Isublidak ka day, tapno agkonsumisyonak manen, kadag disolbeng akabaranggayak, kat agbugsutak tumanain. Kasta ti mapasamak. Taado ti saan nyo anay lintang nga aramid yun. Ah, Da kayo a politiko. na Iso ama pasubli kayo, itinaggapuan nyo. awan mo tabo, kasan ko napirmaan ken ipatungpal nga obligasyon ko yung nagbugsutan. Isungawan nga tamad, tinas ka na subyak yung nagbugsutan na barangay may. Kasta ti panagkunam. Ngam, ado ti gumawgawawa iti ayuda a nagbisin. Anya, aging gaditoy, isyo ti ayuda. Saan kan kirikyar? Ta saan pa'y anak aktibisin nagijay na ilinting iti ayuda. Ah, Tauray pamadpad lang uma. Kat awan man lati inyawat yung kadakwana. yay. Pagduaduan tilangam. Karaman nagijay kakaduam chairman Gustilo. Ay, awan na mo ka nalipatan. Awan na mo kasan ko nga ni kaniti ayuda. Saksi ti langit kadagiti nalipatan. Iso adi ka makapagulpot. Awan tiyan mo ka nalipata. Ado. Lagi pam. Kidawam laangan asaan da ka pagsublian ijay nagpugsutan. Sige. Kat ado pa'y tinaskan akasao. See you in heaven, Mr. Chairman. Ni, pimana mo. Pinanawan na kun. See you in heaven ko na. San pa'y a heaven dito'y aya? Ay, itay pa'y anapanawan nak, ginakabado iti puraw anag kuna, ngay sublidak iti naggapwak. Ngam itala amadlaw ko. Magbagnak ngagpaiso ngam sanggay magdisdiso iti dagadag iti dapan ko. Ha? Hihihi, mayat dito iya. Kaslasanak pa'y amabambanog nga oray, itayak pa'y amagmagna. Agtatapawak ko na kuma. Ay, hihihihi, ay wan. Agtatapawak gayam iti angin. Iso san madkatanas kanayadang ko dagiti saka. Padasek mantisan nga gadang no makaalisak dito ehen ka. Na! Yay! Sana po ta makaalis dito. Ay! Agadang aklatang arod Ay! Anyakan no! Ay! Hoy! Ay! Lakay! Lakay! Ay! Papanam! Ay! Nagbastos dito na tao. Ay! Baklamot gayam ta kanigid tikin-dikin na. Kaslaki ni... Taga nagbugsutan. Nagpalapalayog ti patong nga umasidag. Nataer ko na kumakang... Ay, baklamot. O, abay! Amo mo no sa gino ti papanam. Alasap sa pulay. Ay! Ado, nagiti nasabat kong agsapsapul met. Ang awandan ang mga no imunada ni langit wano ije impyerno. Anya? Ay, agar arapaap kan. Langam laengen taga impyerno ka. Yay! Anya taga impyerno ti bagbagam. Langit ti papanan may. Ay, sus! Ti kunam, nalakat ti sumrek iti ruangan ti langit, Ay pasur, isa iro na ti abakla. Masigurado kasan nga ije langit ti na ito di nga papanam. Na, Isu sumurot kan kanyak. sana ka sumurat. Ay, ang mga nagpada ti papananta.
taga-impyerno ta, iso nga ijay ti papananta. Ah, Sumurot ka kanya, akla kaya kalbo. nika. Hoy, lampo nga bakla! Si ka lang tita impyerno, salbag ka, di na kinamraman. Di awan ba nga alkab, ay si bakla. Langa na lang katag impyerno. Abangan, no nagkukuyugan, dalakay mo, di manugang mo, kanirusa. Wagkat nga ta, ngam naglukodan nga ino sa andak asapulan. Abangan, no sapsapulan dakan, ngam saan daga nga ta masapulan. Isong aguray ka. Ano, sapulan mo tidan. Tabarang agsasabat kayo. Aguray ka man. Apay nagpakita ka man ng kanyak, bruha. Sabay kasta tabuok mo ang nakasugab Naalipugpugan ka kaday. Bruha ka lang agpaisaw. What? Jakmat iliba ka, bruha. Naglaadak abaka. Embag tayo na. Katkasta, ti kayat ko. Sigay, uyawan nagpay. Sika, bakit supay? Kayat ko, timba, uyaw. Kayat na kano timaoy uyaw. Ay, bruha. What? Hosto, timbagam, gurang. Sikay, ibagam pa, inuan at makitam ka niya. Ay, sa anak agurang. Sika, tinagbatad agurang, bruha. Uwan man, hosto ti kudam, aguragak, tabruha. Kanuray si kamay. Gurang ka ni. Ngam na gurgurang ka. Sige lang. Uyawan daklata. Okay lata kanya. Uray ibagampay nga impaktak. Ayos lata. Tapno, kakuyog kanto na mapanigay impyerno. Baliktad kamay. Why? Nabaliktad, tilubong tayon. Ay, kaya't kulat pati ba uyaw? Wan, talaga mo ka uuyawan ka. Agasam ta itsuram. Sugaba tabuok baw. Sakit na oging-ogingan tarupam at dansapay sa ungbaw. Pagatlapayag, tirungit ka ni. Kita na ko ni Gustaw. Ay, saungan. Ay, tarayak na ito. Ay, taray, supeng. Jatim bruha, a sidekick ni Lucifer. Ijay, tinagturungan na. Surutek. Ada itartaraya? Ay, aday jay tay saungan na bruha. Saungan na bakit? Ni bruha? Aywan,
Agsawsawar dayjay, taagbirbirok iti maawis na asumurot kan kuana. Ay, Sayang, ta saan asyak tinasabat na. adya. Kat, ayan nga rutan ni bro ha. Ay, diyak kamot tinurong na. Kasta? Wan. Agsisinapol kami nga kakapamilya. Nagsisina kami nga be na naiturong dito. Uy. Naskan nga rod ang makitak dayjay bro ha. Ha? Sige, see you in heaven. Ha? Nay, pinanawan nak manunday tang anghel. Ay, nabang aranak. Ije imbaga na see you in heaven. Manamnamak nga ije heaven, ti papanak. Ay. Ah. Ah. Nakita ka mo lang. Ah. Ay, apay gay. Ay, sinurot nak. Ay, awan kumarik. Chupeng! Ay, awan kumarik abruha. Siyakarod! Mari supeng! Ang kumarit na! Iso nga umay ka, tamapantay jay! Sa dinaw. Iti ayan ni San Pedro! Mapantatiliwan jay manok na! Ta nakabulos ka no! Aniya. Wan, kuna ni Lucifer, ang nakabulos jay manok ni San Pedro. Ni Lucifer tinagko na. Wan, iswa katawag dagijay ang pilpila. Sanda nga amaw, asanda na mauray ni San Pedro. Amango kagiti libro ti biyag. Akon kunada, agaputa absent man ni Pedro iti duty na. Ay, saan ka maawatan, bruha? Kunang kamot gayam, supay. Ay, saan nakakunag? Sapsapulik na gusteg. Nakita ni Gustay. Ha? Jay kalbo, sana ya. Nikay, apay nga katawa ka. Lakla kayo na ni Gustay kalbo. Ha? Sikabat! Bakbakitan kamutan, supeng gurang Yeah. Namamay ka! Tay sorok kayan, dagiti bir-birokam! Ah, Wow, tiyayan ta! ay, di nakiyaw-awan si kaabruha. An kayaw awan! Umay kakitayin! Nasing putak! Ako marim! Eh, awan ko maari kabruha kung nakbanay. Sa pulanta, jay manok ni San Pedro. Sakbay nga ikuyog kay jay ayan nila kay mo Agustin. Welcome dito'y ruangan ti Purgatorio. Ah, Di nakmailasin nga uray nakita nak idin. purgatorio. Asino ka? Saan ako na malagip? Best friend ko ni Gusting. Siya ni Good Fire. Ah, Ado ti pagbalbalinak. Isu nga ado ti maalilaw ko. niya. Ayan nga rod ni Gustay. Adda ka di di tauna. Wen. Ebag! Tanayabog ka nagturong dito'y tuyasawa ni Gustin. Ah, bruha. Mas daw ka? Eh, Nayaw awan ka!
Ay, pumalawak dito. Nasaya at tanay turong mo dito'y daytoy abaket bruha. At dayjayan da pari gusting. Ah, Langsut kula jay imbagak bruha. Alilawan taday to abaket. Ala, hintayo ni jayan ni gusting baket sufing. apay, ayan ni Gustay ha, good fire. Ayan ka daw ni Gusting Kalbaw. Good fire. At dayjay ayan dagiti aglanglangoy iti swimming pool di taunag. Aniya. Ay, swimming pool ka de. Dayta masirsirip ko dita. Wen, alan, intayon. Umay kayo mataglanguyan. Alalilawan dak. Ruangan ti impyerno tinangiturugam kanyak, bruha. Ruangan ti impyerno. Maganda. Yak sumurot ka na kayo. Diablo kayo. Ay, matanda. Ni Gustay. Matanda. Ni Gustay na niya magmagay ko. Ay, Gustay! Rumor ka ditan! Impyerno! Ditayan mo! Impyerno. Impyerno. Ay, anya day jayan. Impyerno matan tinatagtaga-inap kaon. Doming, mabalin namin. Anya na jay. Hadat sa agtuk-tuk-tuk lagay. Nagsapamot na itan. Mangringkit din. Ay, abangan no emergency but. Inkakitaan Abok. Si kahamit lang ang kapitan. Ti kasapulan na itano asino man. Sapay kaslag karintar. Uy, ni. Di ka rumwara nakakasta ka laang. Agpadyama ka ba ta? Bisal bakit di. Dito na padyamam. Di katruan mo nga aguyos iti padyamam ng maturukan. Yan. Makauray ka! Ay, di mo ungtan. Unay ka na ha. Sino ka to kaya? Ay. Ay, apo. German! Lukatan nyo na! Kamkamatan dagti ng tagibanan! Umayain! Salbagan. Sobra ka kadagusan! Irekap ko ang dagos, Sherman! Ang mga noon na ditan! Anya. Salbag. Anya ay ti problema. Ngalagtugaw ka dita. Ibagam ti problema. Salbag. Hindi lang mabalinti makiinom, Sherman. Namagaan santi karabukog ko. Kastaya. Ngalala. Ingkalatan dita kusina. Uminom ka pa'y nga rod. Sakpay ngagsarita ta. Agyaman lang. Medyo nakarelaksak. Thank you. Imbis danom lang. Kapi mo di nakita ko. Ita. Anya ti problema. Ay na, pasensya kayo no. Nakigtot kayo dito ikaslaan na alipugpug alangag. Ay, simgar ngamin dagito'y buok ko. Ay, nakusukusuta. Nagpangat kami ngamin ni Jay Kaarubak. Manen. Nariing man nga tantay sigo na pagkapapaan niya. Wan, tijak kayat. Makakaanda nila kayo na asumanaw. Sukit din tinakirikyar. Malala. Ibagam nga roden. Anya at talaga ti problema yumanen. Asino at talaga ti kap-apam. Ni Mrs. Maloladit.
a presidente ti asosasyon mi ijay purok 6, chairman. Apay ni Malo. Iso ti kinapangat ko itay parbangon. Anya? Pinarparbangon nyo tinagpangat. Nga 1 billion nga oras ti tao, makaungungat. Ayan yan. Iti anya aga po, apay nagpangat kaya. Kasano, Hmm. ibagbaga na kit din nga ag-quarantine kami kano kinlakay ko, gaputa positive kami iti COVID. Anya? Awan mat ebidensya na iti ibagbaga na nga da COVID may. Madiday ta. Mabalin mo ngay darom no mapanagnakam. Apod no ti bagbagam ngay nararamid na. Ay, basta. Kayat ko nga ikan iti pagnakman. Balsag dayay. Uray man buyungan. Anyat pag ko na mitibuyong na. Napigsa ka day. Napigsa ti buyung da. Yay. Pangabak da ako nakpanlangan. Anya? One chairman. No idong parna jay patangkanan na abuyong na. Maulawag mat Armas ni Malo jay buyong na. Yay. Ay, bagay na launay jay nagan na amalo. Malus-lusit. Ay naglukon. Anya malus-lusit ba't ni bagbagam? Malus-it. Wino mapis-it jay buyong na No makatumpong itikas matlakan kwa na. Daglamawn. Nanan. Madi, ti kasta ngay bagbagam mo tapunay. Si kansa mo ti apiray di purok size. Kasta't ibagbagada. Saan ko asakit? Panik nakag Anya? Ay, tay kapikon. Nalipatan sa amat ta ni manang supeng. Ay, supeng! Tay kano kape ni punay, yagmaon kadnay. Ang mga no ag nervyosa, no di pa ila makakape. Nay, nagsapa kayo man manang punay. Wag. Taimbaga ngamin ni chairman, adito iti pangibagaak iti talaga a problema ijay purukmay. Nagulo kayon sa ijay purukyo Kanayon nga adda aga apa. Wag. Katamo. Pinarbangon min kan maluti nagpengat. Anya? Ay, awan tinuruganan. Awan talagan agalas 5 pay lang idi napanak nagtuktok ijay balay da chairman. Nay, imbag ta di na kainungtan ni chairman. Uray lakas la agpengat madagijay nakuso akiday na idi linukatan na tiri daw ta. Anya? Kwa. Kadatala da ito'y kagawat. Oh, anya day ta? Ay, labor pa'y matla ni chairmanan niya. Anya? Di kayat ko asawan. Nalaing pa'y kumarin niyo. Anya? Nay, pag kunaamot iti kastama ng punay. Nadlaw ko iti kabangbangon na anangilukat iti ridaw da. Napunas adagos ti apgas dagiti garadgad ko iti nakita ka. Nay, nya. Ay sus manang, madidaytan. Chis-chis mi sumon ni chairman. Ha? Ay, sorry. Ina, ito'y laki din adila. Adi man la madisdisiplinaanin. Dutagsan. Oo, di dut-dutam tapno agnahakam. Ay, saan mo tan Dilak da ito yan. Makaado akpaikit din no dut-dutag. Ay, makakatawa kin kamanang. Sa bagay. Naimbagla asyak ti mang dut-dut ngam ti dut-dutan ni Malaw saan kitain. Nagyaman ak. Imanawan ni manang punay. Mananao talaga dayjay. Kasano adi maalipugpug ti sugaba abuok na. Nukas jay mat kalaing nang agsao iti di umnaw.
Ay. Bayat latan nga oray nakarikap to'y barangay hall. Ta Domingo ita. Ay. Iridap ko pa ila dito itugaw. Mabalin ko matlat ti rumidap ditoy. Ta awan mat ngatan ti umay akabaranggayan. Pampanunutak lang amin jay kuna ni katugangag. Ano mabalin agis tambayak iti Domingo. Ay, talaga makaturturog. Ay, iridap ko pa. Ay na, chairman. Amok ang nakaununa ni Punay nga may nag-report ka na kayo. Anya ko man no, nakaununa ta siyak mo tiada. Karbangan na amang reklamo kin ko na. Anya nga men, tinapasama kaya. Ako sa ranak, itijak mo't aramid. Anya tiyak ako sarnaking ka. Ay agasam, ginamgamak ka no, jay dagana. Kagurak da jay karubak. Una ya, agkaruba kayo gayam. Mismo, chairman, dinala pang panunuton. Iso pa iti kaunaan ang nayawatan iti food pack, iti kangitingitan ti lockdown. Kasaya. Ay, wan chairman, ay namidwapay, anay ka na. Unay detan. Kasano deta? Adu gayam ti sana na iwaras, idinto ta adu ide tagreklamo adi nakaawat iti ayuda. Ay, agpaisulaunay day ta, chairman. Aga pa kami nagaduti saan ang makawawat akapurukak ije purok sais. Ay, wan chairman, ay saus. Adu nga minti ilitirit ijay. Adu ti kuning. Anya? Ay sus! Putdam to'y dilak no sa napudno ti bagbagak. Ay, anya? Ay, kaya't mo nga ron ti maputdan iti dila no kas pangarigan. Manja ka chairman. Anya ak muluong. Ay, saan pa ilaan, chairman? Kunakula tayo jay. Ay, ala. Sika ti leader iti purokyo. Kita ti pagimbagan nyo. San ket asika pa iti dadaulo iti peningatan. Anya, ay saan dak man la maisakit, chairman? Ay depende ti problema malo. Kita masiten. Di ka sumanao. Tama nga no agsabat kayo manan iya karubam ani ponay. Ay. Dayjay, Ay, saan lang aglasto-lastog. Tama nga no sa pagakmanan. Anya? Ay, aglablabos ang dayjay ang mortal enemy. Akarubak. Numabalin la ko baggatak dayjay balay kaw. Baggatak kung taya dayok ija balay na. Ay, problema kayo talaga. Ay, makamukay man langin iti biyagyaw. Nasaya at sano palagipan nyo di asawa yo mang urong. Dog sa ka dumay. Kaslaawan manak na akim di asawa. Kwa, saan mo ta kasta ti kayat ko asawan? No di ka... Jak mapalin atog nga rin ni Malo taamok na isot husto. Isulat denggag ti sa una. Ay ayatak unay ni Malo. Iso ajak mabalin asa iran ti riknana. Kasta? Madimot ano jay kit din kaap-apa na ti isakit ko. Di pa ket gubat aginggat kanibusanan ti lumo ngayon. Ay, awan nga rod ti inding ti pakasaritaan nyo nga agkakaaruba no kasta. Ada, sakto ti manginding. Ay, di la mamuan no anyat ending na. Ay kumamuan yung tuan o nalpasin. Sige, sa anak nga rodin nga agbaybayag. Plano adda pagkamangan nga opisyal dito'y barangay hall. Awan mo't gayam.
Ay, nagdakas ka ti ugali day jayan. Nagasawaan dansan nga awan pa nagrespeto da iti padada a tao. Awan awida kadagijay ngagkaruba. Tamakita ket agpadada. Uray siya. Kan uray dagiti kapadak akagawad. Masurunda. Awan kanumot ti adanakam na kadakwadan. Jay may sa agitudtudo iti di now. Nalakayamot na ita ibagam nga agkubi ti karubam. Ket jay mat maysa. Ibagbaga na nga agak-akkam wenno agag-agaw iti daga jay kaaruba na. Ket saanen nga mo no asino ti agsasaw iti pudno kadakwada. Tapasig met apalso. Dayta nga raw, Chairman. Iso nga aksyonan tayo manida. Kitaan tayo no asino ti mapaboran ken saan. Oh, at data yun di daw eh. Ay taman timuhon ko. Makita yaw. Adda iti ikob ti alad da. Makita mo. Nabayag daytan anay kali dita. Saan nga amo dayta karubak ti usto adulon na. Tadi pay mat natitulwan dayta sular na. Ayan ni Malaw. Ayaban nyo man. Ay, awan di tabalay da, Chairman. Nay, napanan na nga raw. Nabagaan mat nga da mapasamak nga inspeksyon nita. Naimbag tadan. Nasaya at launay. Isipat ko iti rupa na to'y titulo ti sular ko. Kalma lang, punay, maditikas ta. Ay na! Yadda kayo gaya man dito, Chairman. Napanak nag-order iti pangal daw tayo amin. Ta birthday nila kay ikaw. Nay, maripunay. Ay, sasango tayo amangal daw ngayabam na kitang nakmawan. Nay, si Kamot, ang nga dito gagamam. Di mo nagsaritatan. Nga awanan ti problema ta, tagkaro ba ta? Ay, wun gayam, Chairman. Ay, awan mo't kat ti problema may kinipunay. Chairman. Sakit din, sis. Intanto man mo't ag-shopping. Sos, awanan ti ado asao. Inkamin to ag-shopping, Chairman, Kan, ibagayon no anya ti kayat yo, igatangan kayo. Nangipawit ngamin iti dolyar ti kabagis ko iti ruwar. Nga dayjay Amerika. Kastaya. Imbag man, dolyar nga ro ti kwarta mita manang Malaw. Ay, isos, saan apagpangas, Adamot basit. Alakit, anya rod, awamot gayan ti problema. Talaga mat nga awan, Chairman. Iso nga ro da sinapak tinapan nag-order iti restaurant ni Jay Ilay. Isa sarunudan taon, Jay, pangal daw tayaw. Ay, hun gayam. Jay imbaga nga COVID kayo, awan day chayon. Angaw ko laeng. Nakasaok day Jay nag-contact tracing. So, sorry. Malala. Asa dino nga ron, ti pangurayan tayo ti pangaldawan. Ay, uray, dito'y arubayan da sis punay, nalawan. Ay, mabalin sis. Ay, dito'y arubayan da, Chairman. Ado, di in-order ko. Nagpala sinakpay akit diti, agpay karigiti anak ni sis punay. Ngala, adamot pagtutugawan dita. Agtugaw tayo pa ingaraw. No kasta,
Nagsarita kayan. Ayun, chairman. Alansis punay. Oh, di ka di agmismisuotan. Ay, nagsarita tamot ton san aya. Ay, kwa. Sige. Nang baliwan tanto ti agsarita. Si kamot kas kala sabsabali. Nagsaya at ti panagkaarubatan no awan ti agaapa. San aya? Uwan man. Anikat. Awan samot problema yawn. Ay, awan mo't at talagang chairman. Imanugutak idi imbagayo nga da mapasama ka inspeksyon. Apag iso nga minta birthday ni urong kaw. Ay, lakay! Dagitay nayon ti sagana. Iruar mo di tantag sa sango tayo man nga mangal daw kada chairman. Ay, kakaiso na nga dapay dagiti daduma kagawad. Nay. Talagan sangin sa ganaam Ay, uwan mo't chairman. Ay, sister punay. Ay, abam dagitay anak mo, ta, agsasango tayo amin nun, amangal daw. Apag iso day talamisan nga, implastar nila kay dita. Nay, doon sa selebrasyon. Ay, talaga nga da, dumeng. Ay, lakay. Iruar mo dagitay na yun, ti pangaldawan. Ala, punay. Awan pumana kayo, mangal daw tayo dito yun. Oh, anyat makunam duming. Kwa, pasok-sok iti mabisin abuksit samot day tuyan, chairman. Awan manan. Napasuksukan samat. Napasuksuk... Ah. Talaga na iturog kon dito'y barangay office. Ay, malaman. Doming, mabalin namin. Kastuyak latan ang mabigatan. Agpapudot iti pagkape. Agkape. Ay, mamigat. Saan? Mabalin latan. Mabisinak. Agar mo sarak iti kinirog ngayon napoy. Ang mabulunan latan iti naprito nga itlog. Numaladawak nga agar musar. Armusar pangal daw metag. Ay, nagrigat talaga ti solo flight. Isa mirak man ti agsurat, kabayatan ti panagkapeg. Anya jay jak nalpas nga istoryakon. Isuman ti ituloy ko asuratan, tabarang nalpasan. Awag ni Rosa. Hello, dungaw. Ay, imbag man, nalagip na nga inawagan. Uwan. Domingo man gaya man. Inawagan na ta ipalagip mo ti panakimisak. Alawan. Inakot makimisa. Ay kat, kumusta mat da Uncle George kan Auntie Sandra? Ay kat, nasaya ata. Wen. Wen ka di. Alawanan. Urain milatan no, anya ti kunada panagawid mo. Agkapkapiak nga raw. Unay
Halauna dita ititingat aldaw. O, ti imagine mo nga agsangsangot ang mutlaang agkapkapay. Angam, apay ngay akapit isang wam, di ka mangal daw? Wala ya. Nakairwamam gayam ti agkape, kalpasan ti panangan. Sige nga Rod. Aganad kamot dita. Bye, dungaw. Ay, kastoy latan Inawag. Awan imbagana no kaano talaga ti panagawid na. Angam, ala. Urayak latan Urayan milatan katakatugangak no kaano sumangpet ni Rosa. Nasaya at no inawagan na kagam ni Rosa, dumeng. Iunmot ngamin, Barok. Sana nga po tawan ni Rosa akakuyukuyog mo agad, di ka matuntuman awi dya simbaan. Sige latan. Ay, anja. Dagijay pa, iti malagip baw. Wen, adadalat tamag ngagtugtugaw, jay sangot ti kapilya. Sige nga Rodan. Akikita tayo la ijayan ka na tatang mau. Bye. Ay. Ni Duming ginawagam. Ay, wen. Inawagan mo't gaya mo ni Rosa. Iso ang makimisa ka numot ni Duming ita. Nanayunan ti bilang dagiti PWD diti barangay tayo. Umadadudan. Un nga raw, nakita, imma daw dagiti agigyan ijay balay damang Orlinaw. Nagdidinanundan sa ijayan. Malaksid la ni Carlos Caloy tad balay na. Imbag ngagpaiso tad balay na. Ang dagiti kakadwa na nga inauawis na, ang makipagnaad dito'y nagbugsutan, ket agab-abang da. Nasken na masinsos manan dagiti PWD. Tapno ma-update no manuti bilang da. Wan ngagpaiso Nadlaw mi kenanang yaw. Umadado dagiti agtugtugaw di sango ti kapilya iti Domingaw. So ako na ngay madudan. Usto jay kunayo ang masapol ang masinsus da. Tapno ammo no manudan. Nadlaw ko pa di Domingaw. San matla bulag dagiti agtugtugaw di sango ti kapilyan. Ada pa in pilay. Sa bali lang di nakita ka singkol. Aya. Imadudan na dapay ket babain Nay, ket imado nga rodan dagiti agpalpalama bulag Nilang umpong ti amok nakadistino ijay ayan ti ruangan ti simbaan no iti Domingo. Taluday tan. Umay kamot ngamin makimisa atap no makitam. Nay, inawagan na kapaingkaya mo ni Rosa. Tapno palagi pan nakalaang. Ay, kwa, uwan, umayak to. Domingo man no bigatan. Ang mga nun nalipatan pa yun. Ay, unday nagdaras ti panaglabas ti aldaw. Anya nga kat di mo pa'y amot aldawan. Saan lati pa nagsursurat mo iti istorya ti Samira mapampanunutan. Di of tayo ti aldaw apa nagserbi tayo kadag iti kabarangayan tayo. Ngem agyo ti tayo matitibalay ti apo. Mayat na ita nga imbagayo Uwan nga agpaisaw. Kasta ti rumbang, Chairman.
Binagak ni Duming iti kalman na makimisa met bakit. Tadi ket pakasikuran pay ni Rosa numamuan na adipay sumuknal met iti simbaan ti asawa na. Aywan nga ron, ngam amang ano dan di taunag. Tadi nala daw ta dimteng. Apag isulaang met ti oras. Ado pay met ti sana simbrek. Ay, sala sumrek na gita, inton mangrogin ti misa. Ni, aguray ka. Nanayunan man na dagiti agtugtugaw iti abay ti ruangan. Sapay binigda anak kaantyohos iti nangisid. Ako namlan addada iti kainaran. Uy, nga rod, apay nga minanaskan nga agsuot da iti kasta. Tapno malingdan nga taa dagiti matada. Iba inda pay laang ti tsura da. Sa may sa di damot laang mo no anyat lang ada. Ta, di da nga rod makakita. Saan da makita ti langada iti sarming no agsarming da. Uray sanda makita ta sigurado nga damot kabalay da makakita nga iso ti mangibaga iti itsura da. Makaorunong damot siguro iti agmalam aya kada Domingo. Un nga ta, adumot ti manangasi. Iso dinumingo may nga da kaasi ama ikakaasi kadakwada. Aniyan, di Domingo nga adda maikaasi kadagita. Kastano adda manangasi, agbiaglat tamot adagiti nakakaasi. Uy, Nakauna kayong matgaya mo dito, tata. Nanang. Kung namin lakit dinwadlakan di taunag. Medyo naladawak ta. Apag isumat ngay mawag manan ni Rosa, idi agrubatak kuman. Malagip kulakit nga rod ni Rosa. Nagsapa ide ng umay ditoy, tamaki-practice iti choir. Nay, addan dita ni umpong abulag. Talaga destino namot dito iti Domingo Kunak nga raw, basta no adda manang nga asay, agbiaglat tamot dagiti nakakaasi. Ay, una, taado dagiti manangaasay at tao. Kasyanda dagiti nakakaasay adi makakita. Ken dagiti saan makapagna. Dagiti PWD makunkuna. Malasumbrek tayon. Iwatan tayo iti kaasi dagiti nakatanggaya adakulap kita. Oh, dahito iti ikaasik kada kayo Pasensya kayo kadagiti adda ama ikaasi mi kada kayo. Alain nyo dagitoy. Thank you, Apo. Thank you. Ay, agyaman kami. Naimbag kayo na itipadayo at tao. Nang runa kada kami abulag. Ay, awan na nyaman na. Ay, dahito agnagan iti umpong. Pagduaduan sa talaga. Ay, Diyos ko. Pakawanan na, no aga tapat iti madi iti daytoy a tao. Ay, nakastrakan da katugangan. Sumarunuak mo tan. Makikatugawak kadakwada. Ay. Baglakit din. Tanayaw awan ko tituglop ko idi madamat ti sermon. Narabak mat ngamin ni Pastor Tamtam. Angam na inayon ang nakamurmurayak jay may sa abulag ang nakikatugaw kanyak. Tanamitim at tanamitim. Kunaklano agkarkararag. Gayam. Apirasan natin nakabulsa kwartana. Bilbilangan namat gayam dyan nalimusan na. Diyak lakit nga rod na alwadan tinagbasol iti mismo nga unag ti simbaan. Diyak matlakit napuutan nga indayamudom ti adda iti panunot ko. Ay,
Anyan. Aging ga dito'y balay. Dagijay pa'y lang agpalpalamat ipampanunutag. Iridap ko man kitday. Awan matlat aramidag. Di turaw. Masak na anak man kadagiti PWD dito'y barangay. Napaliimot gaya mida kagawad supanga. Wen, imaduda na samot din. Talagang imaduda. Banmanudala ide. Isuaman manumot ti miyembro ije binukil da nga asosasyon. Ngamita, nagadudan samot din. Papa-update ko nga raw ti listaan diti barangay. Sapi agab-abang dan sa ije balay da urlinaw. Awan bukod da balay. Wen, sana taga dito dagiti daduma kadakwadan. Di pa'y ketamo no sa dino tinagapgapuandan. Ay, nasken amaamuan no asino da. Amangan no kwa. Mawatak ti pampanunutem kagawad. Wen, saan agaputah BWD daket nakakaasidan at talaga. Sa balay pa'y ketitimbaga ni Duming O, anya. Amangan ka na aging bubulag ti daduma. Ay, wan amangan no at dakasta. Ang anyan. At nga tamit makuna nga agin bubulag. Anya ti amo tayaw. Saan nga ta ang mapanonot ti kasta a tao nga amangan no pumayso ang mabulag. Ay, amok pa yan, wadangag pa iso kakasta. Ngem napagklan asadot ng trabaho, kat agdawat lay ti kasi ti amo nga ramidan, mabalin nga dakasta. Yan. Kapulat kinarigat ti biyag tila mapampanunutan ti tao. Luwang nga rod, iso asan med amang ungpot, winumalmal pas ti isyo maipapan iti ayuda, kas kadanya pa'y ditan alibre nga ipaay ti gobyerno. Beta nga rod kat. May sapay ti tupad. Ay, aginda dalus laeng matdagitay agtuptupad. Anya? Sapay naka-uniforme da pa'y mag. Hay, nasken sa ngamin, nga damapuskan kada tayong opisyal ti barangay, amang iwarda si ti aramidon da. Kasayatan no at damang bantay kadakwada. Ay, sweet-sweety kendan ti gobyerno. Makangeg dan tukid di ti sana nasaya at kadagiti kabarangayan ko nama. Sapay daken mo't basit ti sweldudan. Oh. Talaga, asan damat amaabakan, winumalugi, iji awaten da. Iso anasken kumamat ngagtrabaho da iti husto, tanay, manulangal daw mo ti panagtrabaho da. Ay, kahit anyang arod nga iti aramidin tayo, chairman. Agmi-meeting tayo may papan iti dayta. Taddanadamag ko ti sabali a barangay. Imawat iti tupad ng adamot ijay Manila. Ni. Masabat ko ni isang. Saan na matayar arikap data sa rukod na? Ang limpyo matipan nagnana. Nay. Ay. Kasla nakigto. Yarikap na mutan ti sa rukod na. Papanam isang. Ay, mapanak man agpadaan iti kaasi di ta highway. Kaasay. Wen, amumot kada kami nabulag. Nakakaasi kami ngagbibiyag. So nga gururay kami latamot to na iti ikaasi dagiti manangasi. Ay, wanay Ay, siksikamat.
Ti amok ket agkukuyog kayo latan no adda papanan ti maysa. Kasta ko ma. Ta agkikinibin kami no kwa. Ay ngam, awan day ta kinibin itan. Nay, apay ngay? Magsikibin iti bagbaginan. Anya? Wen. Ay magsibirok pagbiagnan Agkakabalay kami ngagpaiso ngam. Adamot sweetie kakabalay. Kasta? Adyak man mo. Masipsiputak no daddo magtakaw ni umpong. Anya? Wen. Agtaktakaw ni umpong. Da kami pa'y abulag titakawan na. Bulag nga tangag paiso daytoy. Kwa, anya jay kinunam? Masipsiputam ni umpong agtaktakaw. Wen. Agtakaw iti bagas. Kas kada asukar. Imbag man, tamakit-kitam gayam ni umpong. Ay iti kayat ko asawan. Madmadlaw ko. Nasikap ni umpong. Isang, awan saman ti bagastan. Ay ado, inlimang kulaeng. Ay sinikapan itan. Dito'y boarding house tayo, ilay. Aya? Ay, ilwar mo nga rin ka tagapuya ko. Mabitlang. Nangilam mga aya. Ay na, di ta sirok ti katrik Imbag ijay ta, saanan ang makita ni umpong. Talaga di na makita Ta padatamat abulag ni umpong. Tikunam. Ha? Ano di kayat mo asawa ni isang? Nakita iti na minsan. Ay, uwan nadlaw ko kunak kuma. Kinaot na tibag ni Gido apada tabulag. Oh? Anya kinaot na ngay? Ay, kurta Inala na di pitaka ni Gido. Ala, naglukon ni umpong. Ay, talaga aloko ni umpong. Pulinsa ti tulisan. Nay, adda sumunga. Dua abulag. Daisang kan ilay. Kasibot da kita. Sa payagpada dan samot nga ulila demang. Wen, angem ni isang. Pinanawan sa ti inana ta si Morot iti kasukat de di ojong nga ama ni isang. Kasibot nga roda. Pinanawan latan ti inana. Wen, kastamot ti indistorya na idi imay dito barangay hall. Ay, naimbag nga oras siya apo amaday dayaw amarara ang kapitang kan kagawad. Ay kastamot isang. Nakita naksamay. Da kami, barang kaasyan na kami ni Chairman. Good morning, Chairman. Ay imbag man. Napigsan sakit ti saep mo isang. Ambom nga dag dito'y nga oray sa anak pa yan nagsaw. Ay, wen, kapitan. Ay, Chairman sa tiawag da kada kayaw. Ay, napigsa ti panagangot ko. Inlaklak amtoy agong ko ti kinabulag dagiti matak. Mayat dagayam kasta. Ay, adda, Chairman. Siyak, the one in only. Akit. Anya ti may ipaimi kada kayo, isang. Ilay. Ay, umay kami agdawat iti kaasi hapo. Kan ipakaamume nga agmi-meeting kami intun malum no biga. Kasta. Chairman, biyagan mi kanumanan, jay asosasyon may kuna jay pilay a presidente may. Nasayat no kasta. Mapay ngay, asan ba't adya presidente uti umay dito, itay pakamuna kumaday ta. Nakaununa kami lang nga imay, apaw.
Ta, agdawat kami iti ayuda. Ah, Nay, ay, awa mo ayuda ita. Tawan mo't bagyaw. Takat ti maday. Ay, apaw. nay, apay amadi isa nga niya timadi ako nam. Ay, sala adda ayuda no agbagyaw. So ano dadumay daw dawat ko nga agbagbagyo ko ma wenno agginginid ko ma. Ah, Tapno kanayon mo't nga adda ayuda. nay, anya. Ay, Ay, sus, di ka mangiruruman aisang. ay, Ay, nay, ay agungot kayon samot tang kapitan. ay, maditikas ta isang. Diligramat ti dawati mon kani apo Diyos. Imbes agrasa wano kaasi. Ay, sorry. Sorry, ay. 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 At daamin na dagiti agmi-meeting, chairman. Naguruuray da dita function hall. Nasayaat. Madamante panagilista di sekretary iti attendance. Nasayaat nga rod. Denggen tayo man ti panagmi-meeting da. Saan asyak ti papasulo ma? Saan magsipsipot ta bulaga? Nay, adon sa aga apa. Nan, Saan di ka mapiapa? mapantati ayan da duming. Ang mga nagkikinabil na kita PWD, imbis nga agmi-meeting da. Ano isang yakin na ramen? Ay! Awan na ita! Apay nga yung pagpabasulon da! Isang ditoy. Kat agpapada tayo adi makakita! Kita da ka nga rod. Agpapada tayo abulag! Ay, so, lang. Ada ipagak! Ala, sumardeng kayo. Sardang, ulimag. Uloy mo tanong. Ita, anya ti kunam nga ibagam, kini isang ilay. Ada ngamin impabulsa na kanyak. Daytoy Ah, Nay, ilay! Apay nga inuwar mo dayta! Amang ano dayta nadukot na pitakak dayta! Ano nang dukot? apay. Isang, pitakam ka di dito pabulsam kini ilay. Ay, wow, na pitakak mo't dayta! Ah, Ang ano day tayo pitakak daytan? Ni isang tamo ka ng dukaw. Tasakbayan na daw ko nga awanan iti bulsak ti pitakak kat na lang ab ko ti payod na. anya. Akat isak tinangamot ko kapitan. Excuse me. Lasi naman nga rod, no talaga nga pitakam daytoy, isang. Pitaam. Ay, wan! Pitakak ngagpaiso dayta! Nay, at dadait na! Dinait ko dayta! Tingkan, isang. Makakita ka matgayam. Saan ka bulag? Ita, sika tinagtakaw, anya. Aminam. Makakita matgayam. Booking.